Kedam tangjang mini phai ke thomarni la khain koi raisi Borjan constituency ke parlo hidipi langke hawar ke parlo bonglong te rangarong men ti solapen lokbok kiling arong aradatum methang arong atobar kang ther kang le pen towar ka chehlat ki sung pik pen ajok methang tangka chirung pen towar ka semara sai kedeng pedopon rong arada sarmar pen ang kapachini do natengke labang so towar laki kedam tang surihini ra crate rock ar koya chiklo Abarim Karbiang Autonomous Council Chairman Longki Timung Kimana Hutsi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Toliram Rongha Arideng Pensi Pangpu Toilo Bonda Kopi ko son lo ne non anta atowar tangte dalo lasi puthot nang kapatang pi ponbek chia phan CM Dr. Toliram Rongha phan chuning ri pedopo Li ka kai Dr. Ram Ronghang aso ke Dr. Bam Belan sistem alang ni jong akhilo ne scheme pen one sistem Ram lapen Longki Timung alang tum anisam lo lapen akam matame cheng lo cheng pen abe hoi lo tang ata lo laban so atuwara long ni le kachini oteng ko de contractor tame bampi do habe temung do babung ti do bentaro do lapen halong bi ingleng alang tum mang please contractor me pele contract tame en lo sisteme alang tum asai mang cheklai madalo tangka chodalo ne tangka to hunda pe release ne labang chindalo Halapur rong asar pi mar sidame lamthe pen pinrem pon athe ke dam tang MAC election aprang campaign ke bang ho development alam pen to warta nang pi populo bonda non haida da pinon anta lam nang chipa playing thek thilang arni si padambo nasi MP election aprang nang patang pi rek nang poputa ninje pedothi Aja hospitame ni dom phana ji jakang do naram sing na komunita ami thang mata na ki jakang no je na pa hai det na ni na ikti dai election jasi je komunne BJP na BJP pa hai lo ro dan te ya sa ta bari sala de ki la sa ta bari sala le de ngong ro ka ta ni ba ta jakang ki jakang lo naram sing na ano bang ro ro sitame alang tum ta ju tira nang ni Aku mau pindah lagi untuk camping dah bang, hilang seorang tak. Dilai ben Vijay Rongpi Karbiang Long Life